bata katonga chance yagira wa minister wa lands kandi minister wa lands yasobola kumpandikira hanyuma yokusereza ensonga nakajetegereza kandi yasobola kunga mugala mu itaka lya cyari kinkoze bata hanyuma yangamba nawe mukozi mukamuwaita roho akara muno bata wandi yajetegeza nti bakagura ha kabangu farmers abatongere cyapa ekitari mu mateeka ukati kabaha abantu kandi na justice bamugire commission mu report yali akabaragiye cyapa cyo kisaze mu kwa bataka bayikala itaka lyawo izuba lya nyumwazyo RDC Amurantu Musime ora RDC wa Kikuube district wabinagarra mu ntogwa hitakariye agizerenguwe abinagezaho kushikiriza ikiragiro cy'umukama we yamuheire cha rero mpikirize ubutumwa bwawe tinsa minister Ondanzi ruyankwasize enyumaho na ndagira nga ari omugurusi obabingiye mu itaka lyaye kitari mu mateeka bakweta Bernard Rwabwiso hano Kamboya mu cyaro cya Cyaruyaka omuringo ngo gumwe arabwirogo wena uri kutekateka ngo naza koze sitakeri ningo kurabamu atine risarwa mukama witaka Bernard Rwabwiso kwa kuza kwatwa kandi akakomwa kandi minihirati oraragaka kumutabaniza iti tujya kumukwata akatrespass twesije mkoto ukiya personal entebe ya kashatu abwegombora ya Kaboyo nagira ngo Bernard akabinjira mu itakariye umuhenda mateka ngo kandi agagiza ukorekera kubasika cyona ugarkanitsa abantu aba konka kavuma yagumana yanga kumuhurikiza ekisaka kyakabanakyo kandi yamara mu bwiri bwingi omukisako yakoramwe ebintu bingi yabyale miyembe yabyale bijaka baitu obwire bukahika abakabangu farmers baija bakolekiapa neitaka eryarwa bwiso Bernard nalyo lyakwata mu kiapa kya bakabangu farmers hato obwire bwa bakabangu farmers bubali ni batunda shares zabo ekisaka bakikwasa kavuma hati onu Rwabwiso Bernard akarura kavuma na alete greda na alete tractor nitandika kulimo mu kibanja ki kandi obyahabwize yamutekaho force nyingi kyaletereza kavuma kuyiruka Rwabwiso Bernard kuyiruka arugo mu kibanja ki yahara kumara akayire ate yahiga government okwereza igombora ya Kaboyo ebyapa byabusha arikugira ngo iceka cye kirimo imihondano y'amataka mingi ebyapa emitwale 212 omukusigikire igombora ya Kaboyo yanko obwe kuhaigwamu amafuta kuno kuli kusaba kuwange ngo district ya Kikuube ekusemera kututeekamu munamani habyapa ebyegombora ya Kaboyo tungehe byapa bingi bwanyima yo kugarura hitakariye Bernard Rwabwiso hamwe n'umutabani Ibrahim Kankunda basimire government hamwe n'abembezi ba district ya Kikuube okubayambaho kugaruka hitakariye abo ninsima mukuru wa RDC hamwe na government yeye na Museveni owamuragirira ngo aje angarzo mu itaka janje mazire nyake nantari mu bambinjiremo hamwe na minister we garandi mayanje akamwereza akija kamse mu itaka janje erizoba nezabira na mushana kumare nyake nantari mu no mwaka gwa gatano tugwatayire mu njya kubona ni mukazi wanje akafu mu giti nyake ejo hati ninsima munonga Museveni na RDC na government yona na amrani tumusimi obamserizoba hanu ni musima munonga erizoba niho twayiko mu kibaya cyitu ekibarere batunyagireho kavumadiki man Richard Nyaga kwatagenda chairman ndia nabo Francis wechweka cha Rudyaka agitavye ntwikara Sky TV gereze gamba na kavuma uri kutekatekwa kubanwe yatwirita kari abando mbuhenda mateka ukama simujyaga ari kumanywa gabe gatakora bamu gasha kwa gada saba awa Sky TV agenshong